Ya, selamat datang kami datang dengan Om Hanami Rio S2 Serayu juga berubah Mandorikan tunas nama Dennis Anggawar tunas nama Dennis Maduk Naboso Hagaru kurianu Marsadaru Ibagas Desusi Berehan benani Una kota tobu Lama uzi Kasanako Goraku Masarama Ibagas Jesusi Ambut Gornama Umunale Tuki Tukang Bujura Menjaro Jesusi Dibuweipe Paru Kolon Narobamu Tukang Bujura Hagaru kurianu Marsadaru Ibagas Jesusi Berehan benani Udah tetap tobu Lama uji Basanaku Goraku Nasama soma Haganuk na posoi Marsarama Ibagas Jesusi Ambut nama Umunale Tuki Tukang Bujura Menjaro Jesusi Gebuweipe Paru Kolon Narobamu Tukang Bujura Menjaro Jesusi Maras mau untai Nomaro Jesusi Lopa lua kona Lijalape Tunas
terbaik namin kembali trio SP2.